Makasih ya guys sarannya. Nggak tahu lagi udah kalau kalian tadi aku nggak kalian kasih saran kalau aku bisa tampil atau enggak hari ini. Beauty semua emang janjian pakai baju putih guys. Iya. Kamera makasih banyak. Iya guys, masuk angin. Bang Ayu udah sehat, udah emang. Kan aku udah bilang ke kalian. Semangat Kak Putri, semangat. Putri, iya. Masalah mas kerasa deh. Aja dia nanti malam. Ya doain ya guys, semoga aku sehat-sehat ini ya Allah. Aku udah excited banget untuk tampil kali ini. Saya selalu diamin ya Allah, amin. Pokoknya kalian nonton aja, Beauty bakal menghibur kalian. Kadek, nih udah. Ya ini lah masukin juga. Nih ya. Kaos-kaos putihku tau gak? Sukanya nih anak pakai baju begini. Nah, pasti baju ini bu. Udah ya apa? Bawa baju putih lagi. Baju putih itu Kaos. Kaos putih, polos. yang ada. Itu yang polos tadi kontak. Wah. Mau diapain? Sudah jangan dibongkar lagi, tak bongkar sih. Bawa juga ini. Ya. JD-nya nggak ada, JD-nya itu cuma ada Karanda sama Bang Ridwan sama Bang Gunawan. Faulnya di minggunya, Bang harinya belum. Aksesoris Indianya udah. Ya Allah, aku diingatin dong. Oh, masker kok. Masker. Bukan di situ. Di sini kok kemarin kamu taruh di mana lagi? Di situ. Aul nelfon. Lo Kaul. Lo. Oi. Kaul di mana? Dia sama baru mau jalan juga. Ya udah sepatunya mau apa? Berarti putih tetap kan, tapi putih lah, putih juga lah. Tapi ada warna-warnanya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Tapi bajunya sama celananya sama kan? Ya udah. Aku juga mau jalan udah. Oke deh. Ya. Kacamata apa?
Enggak kamu ada mau sedikit muka mana? Diapain? Diapakan kamu taruh itu pucat betul. Kamu mau ini kah? Enggak usah. Aku lagi nggak mau nyanyi, guys. Ya keluar di parfum. Bersih. Iya, aku mau potong rambut sedikit ini. Enggak usah dipotong. Ujungnya, karena bercabang, no. Mamaku nggak bolehin potong rambut. Katanya biar panjang aja. Itu nah, anu. Mana parfumku, Mama? Oh, ini. Ada di situ. Di mobil ada tisu kan? Ada, tapi cuma tinggal dikit. Itu loh tusukku. Ini ada bawa. Iya. Salam buat Mama, kata Amir. Waalaikumsalam. Ih, udah lumayan enak, Pak. Yang masuk angin kayaknya deh. Ayo guys, kita let's go kerja mencari rezeki. Ayo. Benar lupa sepatu putih. Gue gengs. Gue mau ambil sepatu putih dulu. Ini Mak buat perform ini. Satu lagi mana? Tutup. Pelan-pelan gak anak Pak runtuy. Aduh. Sakit lagi mulai. Mulai sakit lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hah? Ini enggak makan, bawa ini. apa? Bawa obatmu. Enggak. Kamu mau bawa? Enggak bawa. Tolak angin, Mak. Bawa lagi. Datang mana yang berkotak itu yang sekarang berkotak itu. Kemana yang berkotak kemana? Satu aja ya. Iya. Minum instan stop saja. Ya Allah. Gimana? Assalamualaikum. Enggak ini ada. Minyak putih ada, Kak? Mana? Sepatu putih ada kan? Ada. Di belakang. Bukan yang itu. Yang mana? Yang satu lagi. Coba lihat. Ada warna-warni aja.
sepatu putih. Iya, sepatu putih warna-warni. Yang kemarin aku pakai ada loh. Di turunnya ada kan? Coba lihat dulu. Di koper atau nggak di Koper kan? Ya coba lihat. Di koper nggak ada deh. Jangan lupa pakai masker. Iya, aku bawa masker. Oh, kalau udah perut yang bermasalah udah bingung lagi. Yang ini yang ada bintang-bintangnya. Ya. Iya benar. Sini Kak, mau pakai. Ih, Mama lupa. Mama. Kaos kaki. Kaos kaki. Taruh di kakinya belum kayak putih. Iya. Ada kok ini. Oh, ada Mama. Ada. Sini Kak, sini. Semangat cepat sehat. Ya Allah, ya amin. Ya Allah, doain ya guys. Sehat-sehat deh, amin. Buat ditunggu rambutnya dipotong dikit. Iya. Tapi nggak dipotong sampai segini. Cuma segini doang, ujung doang. Oke, thank you. Belum dikerok. Udah. Dari semalam tuh udah dikerok. Mama tadi juga kerok lagi. Tapi memang berproses sekali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajari aku. Benar. Karena tadi malam Kak jauh live kan, terus kita Kamu sakit perutnya kenapa? semalam tuh aku makan ketan banyak. Tapi ketan. Iya, bukan tape ketannya, ketan satunya lagi. Kesehatan iya Kakak jadi gimana? Kata nggak bisa, nanti bawa ke kantor aja. Mau ke kantor ya? Perutnya mual atau gimana dek? Tadi sih aku pas habis minum tolak angin langsung pasang soundcard deh biar kita dengar lagu juga. Baterainya juga tinggal dikit lagi, kesel deh. Itu deh minyak kayu putih. Enggak. Aduh.
boleh hebat sakit-sakit tetap menghibur. Ya nggak juga sih guys, maksudnya ya selagi masih bisa aku tahan ya tahan gitu. Tadi pagi aku tuh langsung sakit gitu kan. Nah, terus aku ini ke WC dan pup lancar gitu. Tapi kok sakit lagi, makin sakit gitu. Sehat-sehat Kak, amin ya Allah. Bangkitlah hai Putri, sembuhlah sayang. Kita dengar lagu aja ya. Bangkitlah Putri, sembuhlah sayang. Entah apa sampai namanya kelinci. Mungkin dulu kerajaan kelinci. Hingga manusia bertambah banyak, kasihan kelinci terdesak. Sekarang rumahnya berubah, oh padat penghuninya. Happy Fresh, jawaban untuk anak-anak segudang, gerudak-geruduk kayak kelinci. Ini bukan baju aku yang kemarin ya guys, ini tuh baju yang putih polos. Kalau kemarin kan ada kayak abu-abuannya. मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। घेरे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। घेरे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। झूठ बोले, अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊं तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। झूठ बोले, हर झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। मैं मायके ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे घर वाले, देखते रह जाएंगे। रह जाएंगे घर वाले, देखते रह जाएंगे। अरे ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे।
हम हो गए परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियाद, अब हम तो भये परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई। Buat sakit banget. बचना ए हसीनो